Вітаю, спадарства, вы глядзіце Белсадзум, для вас працуе Всеволод Шлыкаў. Каля 750 тысячаў меншукоў апынуліся без чыстай піццявой вады. Яшчэ учора Міністэрства аховы здароўя знайшло ў вадзе ў Менску сляды нафтапрадуктаў. Аднак таксама учора на тэлеканале «Беларусь-1» заяўлялася, што вада ў прынцыпе адпавядае ўсім санітарным нормам, а карыстальнікам водаканалу раілі проста сёння раніцаю на 2-3 хвіліны адкрыць кран. Маўляў, каб не зусім чыстая вада сышла. Аднак і цяпер меншукі стаяць у велізарных чэргах па чыстую піццявую ваду. Ці дапамаглі ім парады і ці сапраўды з'явілася чыстая вада, вашай увазе. Позвонила на водосбыт, я попала. Мне там, во-первых, в грубой форме ответили. Сказали, сливайся. И сказали, что на Рафе 83 уже чистая вода. Нельзя белье, и белье воняет. Каким-то воняем, йодом, что-то такое. То ты самый, канализация иногда. Забираем чужую воду. Ну, то есть на ответ то, что у нас ли будет эта вода, нам сказали первоначально для детских садов. Ищем воду. Сходили на 109-й дом, нету, 85-й закончилось, пришли сюда. Вот с маленьким ребенком хожу, ищу, потому что никто ничего не говорит. Как напасть с неба какая-то свалилась. Тым часам спадарства выглядае на тое, што ў гэтыя выбары выбарчыя камісіі будуць практычна стэрыльнымі, то бок абыдуцца без прадстаўнікоў апазіцыі, за невялікім адсоткам, і без вылучэнцаў ад грамадзянаў незалежных асоб, которые хацелі самыя прасачыць за сумленнасцю ды адкрытасцю выбараў. Власна, што мы маем на ўвазе, калі кажам пра фальсіфікацыі, і ці ёсць нейкая магчымасць сапраўды нам з вамі паўплываць на тое, каб гэтыя выбары прайшлі сумленна ды адкрыта. З намі на сувязі каардынатар кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» Владимир Лабкович. Добрый день. Добрый день. Пару тыдняў таму мы з вами размаўлялі пра шансы апазіцыі зарэгістраваць сваіх людзей у выбарчыя камісіі, і вы ўжо тады казалі, што яны невялікія. Ці чакалі, што настолькі стэрыльнымі апынуцца гэтыя выбарчыя камісіі? Ці ёсць нейкае адрозненне ад выбараў 2015 года? На дадзены момант мы бачым тое, што узята за аснову канцэпцыя цалкам поўнага татальнага контроля за выбарчымі участковымі камісіямі. Мы ўвесь час шмат кажам пра фальсіфікацыі на выбарах, што выбары ў Беларусі несумленныя, але давайте нагадаем і паспробуем патлумачыць нашим гледачам, што мы маем на ўвазе. Вось пачнем з датэрміновага галасавання. Так, яно ўвесь час падкрэсліваецца як найбольш небяспечны такі этап, яно у нас пачнецца ўжо 4 жніўня. Чаму менавіта датэрміновае галасаванне ёсць такім небяспечным з гледзяшча фальсіфікацыяў этапаў? Што там адбываецца з гэтымі бюлетэнямі, которые мы падаем датэрмінова? Гэта фальсіфікацыя яўкі в прынцыпе. Калі людзі і пад прымусам і самі просто не прыйшлі на выбарчы участак, не прынялі ў дастатковай колькасці ўдзелу ў датэрміновым галасаванні, і таму гэта лічба просто пішацца са столі. Нашы назіральнікі в 3, 4, в 5 разоў на некаторых участках фіксавалі адрозненне ад фактычнай яўкі, калі просто яны лічылі людзей па галовах, як бы мовіць, а камісія ўвечары выдавала протокол, дзе розніца была в 3, 4, 5 разоў. Конечно, это нельга списывать на человечий фактор, что люди там помылились. Гэта безумоўная, абсолютно грубейшая и недопушчальная фальсификация. То, что мы фиксовали. И то, что у нас уже доходит до 35-37% яўка от всей колькости выборщиков, кажет то, что фактично у нас самые основные, что мы маем справу не с датэрміновым галасаваннем, а что мы маем 6 днями основного голосования. У нас за гэта 5 дзён датэрмінового голосования фактично отбывается, проходят все выборы. На некоторых участках нават амаль што ледь не 100% прымаюць удзел у датэрміновым галасаванні. Важна галасаваць у дзень, асноўны дзень галасавання, так, не паддавацца на гэтыя настойлівыя просьбы галасаваць датэрмінова. Але тым не меней, часто кажем про фальсификацию основный день голосования, правда ж? Вось скончыўся выбарчы дзень, участкі закрытыя, што адбываецца далей з нашими бюллетенями, нашими голосами?
Тое, што адбываецца, это просто фарс на большасці выбарчых участках. Напрыклад, на мінулай кампаніі мы побоюсь помылиться, но не менш чым 97% наших назіральнікаў. Это не 97 участков мы назирали, значит, на большей колькости участков. Это фактично все наши назиральники отзначали, не, пробачьте, на 99,5, по-моему, отзначали то, что они не бачили подліка голосов. То бок, ужо на гэтым этапе мы не можем сказать, мы не ведаем, вось гэтыя як бы 100 бюллетэняў там за кандидата А, Б и С, мы не можем сказать, ніхто не ведае, ці там сапраўды галасы за гэтых людей. Па-першае, мы не ведаем, ці там сапраўды бюллетэні, якія кінулі выбаршчыкі, а не якія з'явіліся за час фантомнага датэрміновага галасавання. Па-другое, мы не можем сказаць, што бюллетэні ад кандыдата А не пакладзены кандыдату там С или Д. І што яны сапраўды так падлічаны. Бо кожны лічыць, кожны сябра камісіі лічыць только сваю маленькую частку. Нават для сябра камісіі не ведаюць, это такой прынцып круговой порукі. Яны не ведаюць вынік по этому участку, яны ведаюць только тую маленькую стопку, якую падлічылі яны. І яны нават могуць ее лічыць сумленна. Свою эту маленькую стопку. А далей працуюць принцип круговой поруки. Гэтыя лічбы суммирует какой-то один человек. Колькі чалавек у камісіі ведаюць сапраўдны вынік выбараў? Я не ведаю, может быть, нават ніхто не ведае. Добра. Я не выключаю, что нават ніхто. А тады на ўзроўні тэрытарыяльнай камісіі, на ўзроўні, я разумею, што іх пасля выносяць в выканкам, так? Вось на ўзроўні такого выканкамаўска. Мы ведаем, колькі асобаў сапраўды ўдзельнічаюць у фальсіфікацыі свядома. Цяжкае пытанне, тому што мы не ведаем всю машыну, як яна працуе. Магчыма тое, што гэтыя лічбы бяруцца ўвогуле са столі. То бок адзінае, што можа зрабіць шараговы выбарнік, гэта не прыходзіць прынамсі датэрмінова галасаваць, так? Сапраўды гэта вялікая недавера і стварае вялікія там магчымасці да скажэння вынікаў выбараў. Таму, конечно, трэба максімальна не ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Прынамсі не будзем палягчаць працу тым, хто займаецца фальсіфікацыяй. І, конечно, гэта ісці самім назіраць. Гэта бяспечна, гэта з прававой кропкі гледжання абсолютно законна, але і гэта дае вялікае добрае такое уяўленне пра тое, што адбываецца ў час менавіта падліка галасоў. Гэта, скажем, добра расплюшчвае вочы на тую выбарчую сістэму, якая ў Беларусі створана. Пра тое, хто вырашае, хто будзе кіраваць нашою краінай. Дзякуй вам вялікі за размову. Пакуль выглядае на тое, што ў пратэстах узятая паўза, вунь нават у чэргах у Менску стаяць можна, ад учорашняга дня нікога не затрымліваць, але працягваюцца суды над удзельнікамі ранейшых выступленняў. Так, у Маладзечна учора судзілі 2 асобаў за даволі вядомую штурханіну з міліцыяй, яшчэ супраць аднаго чалавека узбуджаная крымінальная справа. Выглядае на тое, што затрыманых збівалі, ну а самыя суды ўвогуле адбыліся толькі з другога разу. Давайте коротенько пригадаем, что отбывалось у Маладзечна. Выпускай! 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 Меня задержали 19 числа вечером в Молодечной, в центре города. Ну, схватили, задержали и привезли туда, стало плохо. Сердце болит, у меня пролапс. И при любом волнении, при любом вообще каком-то малейшем состоянии волнения или физической нагрузки может быть вплоть до кровоизлияния, насколько им не говорили врачи. Жестко задерживали. Право на защиту должен предоставить. З нами на связи Юрий Олейник, брат осудженного на 15 сотняў Миколая Олейника. Добрый день. Привітання всього. За что, скажите, судили вашего брата? Бо я так разумею, удзельнікам самого конфликта ён не был. 19 червня адбыўся так званы ланцуг солідарнасці ў Маладэчні. Вельмі шмат людзей выйшла на гэтае на вуліцы горада. І Миколай апынуўся сярод людзей таксама. І яго затрымалі. Відэа з Маладзечна стала даволі вядомым, але такое пытанне, ён удзельнічаў у гэтай штурханіне, так, ці гэта яго адбівалі, як это все адбывалася?
Гэта, ну, калі так распавядаць, яго адбівалі. То есть яго затрымалі, закінулі ў бус, і ў гэты ж момант, там, у тую ж секунду, людзі накінуліся яго адцягваць, і пачалася вось гэтая штурханіна. І як абыходзіліся з братам? Бо я так разумею, у Мікалая нейкія праблемы са здароўем, так? У Мікалая ёсць праблемы з сэрцам, так, там, хранічныя, і яму ўвогуле непажадана, скажем так, вельмі нервавацца з розных прычынаў, а выходзіліся даволі жорстка, нават без даволі жорстка. На падлогу аўтобуса, мікрааўтобуса збівалі, яго адзінага затрымалі, у аўтобусе яшчэ былі 8 міліцыянтаў, 5 амапаўцаў, як яны сведчаць, і яшчэ 3 мясцовых міліцыянтаў. Збівалі яго, мы знялі з'ездзілі пасля суда ў панядзелак, атрымалася, каб ён яго вызвалілі да працягу суда учора. І знялі пабоі. Я ведаю, што вы спрабавалі самастойна бараніць брата, але суддзя Вольга Дубовік гэтым адмовіла. Гэта было ў панядзелак, ці учора таксама вы спрабавалі выступіць у якасці абаронца? Так, у панядзелак брат заявіў хадайніцтва пра тое, каб я, як яго бліжэйшы радня, абараняў. І гэта цалкам па законе мусіла адбыцца, але суддзя адмовіла, пасля чаго былі перапынкі ў судзе, пасля чаго напісаны былі скаргі на старшыню суда. І гэта, я лічу, і дапамагло увечары пад закрыццё суда. Суд доўга цягнуўся, адкласці суд да серады і вызваліць Мікалая, таму што ўтрымліваць па законе яны больш яго не маглі. Учора таксама заявілі гэта хадайніцтва, яно было незадаволенае, і толькі магчымасць адваката, мы адваката нанялі, заключылі дамову, адваката у судзе яго абаронцам прызначылі. Вось пасля гэтага канфлікту, гэтай штурханіны, хтосьці выцягваў нават пісталет, то якія настроі ў маладзечна? Ці ўдалося супакоіць або хутчэй суцішыць гэтыя пратэсты ў праваахоўнікаў, ці народ баіцца, груба кажучы, выйсці зноў на вуліцы на той ж ланцуг салідарнасці ці па нейкай іншай прычыне? Гэта вельмі слушнае пытанне. Па-першае, акрамя Міколы, учора яшчэ асудзілі на 7 сотняў таксама Андрэя Багамолова. Гэта даволі вядомы, дарэчы, чалавек, лідар гурта Botanic Project. Таксама заведзена крымінальная справа, па якой праходзіць Павел Пяскоў, яшчэ некаторыя пакуль невядомыя асобы. Мне, вось я прыехаўшы ў Маладэшна, сам жыву ў Менску, прыехаўшы ў Маладэшна, атрымалася пагутарыць і з міліцыянтамі, і ў следчым камітэце, і з людзьмі на вуліцах. 4 дні я там быў, я вам скажу, ні ў якім разе гэта толькі больш раззлавала яшчэ людзей, і зараз людзі гуртуюцца ў соцсетках, тэлеграмах розных і абмяркоўваюць, што рабіць далей, як абараняць людзей, як дапамагаць, салідарнасць вельмі вялікая. Калі вы размаўлялі з міліцыянерамі, так вы сказалі, то якое ў іх уражанне пра гэтыя падзеі? Размаўляючы з мясцовымі маладэчанскімі органамі, міліцыянтамі, следчымі, яны незадаволеныя тым, што амапаўцы прыязджаюць з Менску ці з вобласці і робяць усё, што заўгодна ў горадзе. Яны, было нават сказана такая фраза, з нагі адчыняюць раўц. Вось проста заходзяць і уладараць там, прабачце, як хочуць. Вось гэта вельмі абурае нават мясцовых міліцыянтаў. То бок у гэтым канфлікце былі праваахоўнікі, разумею, з Менску ці з вобласці, так? Не з Маладэшна. У Маладэшне, у раённых гарадах, наколькі мне паведамілі, амапаўцаў увогуле няма. І гэта былі дакладна амап Мінаблвыканкаму ці Мінгарвыканкаму. То есть гэта ці з Менску, ці з Менскай вобласці прыехаўшы амапаўцы на бусіку, якія затрымлівалі людзей, збівалі людзей і закідвалі пасля ў РАУС, каб мясцовыя міліцыянты пісалі пратакол. Зразумела. Дзякую вам вялікі за размову. Спадзяюся, што суд ўсё ж такі разгледзіць вашу скаргу, якую вы падалі на гэты прысуд.
Вяртаючыся да тэмы чаргі да крамы Сімбалбай, шмат хто ведае пра затрыманне людзей, але давайте трохі паслухаем пра тое, што адбывалася пасля хапуна ў аўтазаках ды аддзяленнях міліцыі. З намі на відэасувязі Рафік Кенгерлі, адзін з удзельнікаў і затрыманых удзельнікаў чаргі да крамы Сімбалбай. Добрага дня. Здравствуйте. Распавядзіце, як так атрымалася, што вось вы сталі ў чаргу да крамы, а вас затрымалі? Вопрос хороший, на который я до сих пор сам не знаю ответа. Случилось все очень странно и неожиданно. Я вот увидел в Фейсбуке запись от Симбалбай, что магазин закрывается на этой неделе, и я решил, что надо пойти купить там флаг, который уже очень давно хотел приобрести, но все откладывал. Вот, я пришел, встал в очередь. Все люди, ну, там очередь была на улице, потому что достаточно было людей. Очередь была небольшая, все держали социальную дистанцию. И тут подъехал автозак, из него выскочили ОМОНовцы, побежали вот в мою сторону. Я понял, что, ну, меня все-таки хотят задержать, попытался убежать, но вот меня заломали и кинули в автозак. Вы стояли у чарзе, вы просто стояли, ці вы, магчыма, выкрыквалі нейкія лозунги, неяк звярталі на себе увагу праваахоўнікаў? Чому вас затрымалі? Если, конечно, судить по протоколу, то я очень вел себя непотребно, но по факту я пришел в наушниках, слушая музыку, встал в очередь и в телефоне переписывался в это время со своими друзьями. Они мне писали, что «О, там у Симбалбай задерживают». Я как раз написал «Да нет, тут опять очередь». И в этот момент подъехал автозак, и меня забрали. Ну так, треба трохи уважливо адрывацца ўсё ж таки ад тэлефона. Добра, вас закінулі аўтазак, і як бы на якой ці патлумачылі падставу і што адбывалася далей у самым аўтазаку? Ну вот, когда меня схватили, я сказал, что... Я спросил, на каком основании происходит задержание. Мне ничего не ответили. Вот меня кинули в автозак, посадили на лавку. Я спросил снова, на каком основании мы все здесь находимся. Мне в очень грубой матерной форме сказали, чтобы я молчал. Потом, когда мы уже уехали оттуда, то есть забился автозак, зашли все ОМОНовцы, я снова спросил, что происходит, на каком основании, ну, на что мне опять же в грубой форме сказали, чтобы я сидел тихо. То есть статью, по которой меня задержали, я узнал только спустя примерно 4 часа после задержания. Уже в самом РУВД. И это было за что вас затрымали? Меня задержали по 2 статьям. Первая — это 24-34. Это нарушение правил поведения при несанкционированном митинге и массовых мероприятиях. Я в РУВД спросил, на каком массовом мероприятии находился, то я пропустил просто. Мне сказали, что ты сам все прекрасно знаешь. Ну, я посмеялся, сказал, ну да, в очереди стоять — это, в принципе, массовое мероприятие. А вторая — это за неповиновение при административном задержании. То есть в протоколе указано, что я отмахивался, хватался за одежду сотрудника ОМОНа, который меня задерживал, кричал лозунги. Вот. Но есть фото и видео, подтверждение в интернете, где я спокойно просто шел, пока меня вели. То власне, распавядзіце, як адбывалася затрыманне, як себе паводзілі супрацоўнікі і падчас затрымання, і пасля в аўтазаку, і в РУВД? Собственно, я до последнего момента не верил, что сейчас из автозака выйдут люди и заберут меня, потому что я просто стоял в очереди. В голове просто не укладывалось, что, возможно, какие-то проблемы. Поэтому я очень поздно побежал. То есть на видео видно, что я сначала чуть-чуть отошел от автозака и со стороны смотрел. Когда на меня побежали ОМОНовцы, тогда я развернулся и побежал от них. Вот. И, я почувствовал, как резко кто-то меня потянул за рюкзак, потом взяли руки. Достаточно сильно. Вот я снимал побои, потому что мне содрали кожу, оставили синяки на руках. В самом автозаке, когда кинули нас всех туда и рассадили, последнего парня, которого заводили, один из сотрудников ОМОНа, я толком не разобрал, то ли он схватил за волосы, то ли махал перед носом кулаком и говорил, ну что, бегать от меня решил? На что я, естественно, похлопал его по локтю, сказал, эй, что ты делаешь? Он развернулся, сказал, ты кому экаешь? На пол. Я такой, что? И он меня резко стянул с лавки на пол в автозак. И сказал, теперь сиди там. Я его спросил, ты давал присягу о том, что будешь защищать свой народ? Что ты сейчас делаешь? На что он мне дал пощечину. В принципе, его оттащили от меня, сказали, все, успокойся, может, нас пишут. Вот это было, мне кажется, самое главное их опасение, что вдруг
все это будет записано. Потом мы ехали, я уже так шутя спросил, ну что, ребят, вы суда не боитесь? Ну, они спросили, какого суда, ты о чем? Я говорю, ну, за нарушение всех законов, которые сейчас происходят. На что другой сотрудник ОМОНа в очень резкой форме, там начался поток нецензурной брани, чтобы я закрыл свой рот, иначе там он мне его закроет и прочее. Ну, там прям очень такой долгий был пассаж матерный, на что ему сказали, все, не матерись, вдруг нас пишут. И, в принципе, на этом в автозаке наше взаимодействие закончилось. Но я все это время ехал на полу. Добре, ви зняли, так розумію, сліди збиття, і ці ви вже поспіли подати скаргу? Да, я вчера вот поехал, написал заявление на сотрудников ОМОНа и на составителя моего протокола. Як усприйняли эту скаргу? В Следственном комитете мой следователь, отдаю должное, уважительно относился. Видно, что человек на стороне правосудия, то есть не на моей стороне, не на стороне сотрудников ОМОНа, а за разбирательство и решение, что же произошло. Ну, так что никаких у меня проблем с этим не было. Слава Богу. А ви, так розумію, все ж таки стяг не змогли купити, покуль Симбальба ще до кінця не закрита, а ці не боїтеся знову стати в чергу, ці будете купляти щось у їх ще, покуль не закрита крама? Я сегодня, после того, как посетил Следственный комитет, пошел к Symbol Buy, думал, что я приду к открытию и успею купить, но там очередь была очень большая. Я немного постоял и решил, что я в другое время приеду и куплю свой флаг, как бы они этого не хотели. Дякую вам велике за розмову. Пожалуйста. І тільки сьогодні стало відомо про затримання, покуль відомо про 3 дні затримання Ігора Лосіка, одного з авторів телеграм-каналу «Білорусь головного мозга». З усім гэтым ціскам на актывістаў, журналістаў, ды на проста людзей, што стаяць у чэргах, мы забываемся, што ў краіне, акрамя выбарчай кампаніі, яшчэ ідзе і пандэмія. Міністэрства аховы здароўя традыцыйна супакойвае, але традыцыйна да нас даходзяць сведчанні пра тое, што рэальныя лічбы, рэальныя памеры пандэміі хаваюцца. Так, Ганна Федаронак з Пастаўскага раёну днямі пахавала свайго дзядзьку. Дыягназ ковід яму не пацвердзілі, але хавалі ў закрытай труне. Спадарыня Ганна, добрый дзень. Хочу адразу выказаць вам словы спачування з нагоды смерці вашага дзядзька. Наколькі я разумею, вы мяркуеце, што ён памёр ад каранавіруса, але дыягназ яму не паставілі, так? Ну, пасведчанне аб смерці гэта не напісана, і тэст у яго быў адмоўны. Ну, у яго было запаленне лёгкіх, ён лежаў на ИВЛ, на штучнай, як гэта па-беларуску сказаць, ну, на вентиляцыі лёгкіх. Ён быў у искусственной коме и лежал на вентиляции легких, у него было двустороннее воспаление, великая температура. И вот учора мы его ховали. И ховали мы его в закрытом гробу ховали. Никто с ним не попрощался, не открыли гроб ни жонка, ни дети, ни мы, никто мы его не видел. Когда гроб остался закрытый с больницы, с моргу, так он был аж до самых могилок. Калі был адмоўны тест, так, калі лекары казалі, што пневмонія, а чаму вы вырашылі, што вінаваты коронавирус? Это такое мое мнение, если человек помер, просто помер, чему его не ховать открыто, как гроб был открытый. И я не знаю, чему столько у нас теперь пневмонии раптом опынулось у нашем Пастаўскім районе. Я не ведаю, у кого тест отрицательный, все равно пневмонии. И так удакладню, вы атрымалі ўжо закрыты гроб з моргу, так? Да. И як это тлумачылі? Чаму трумна закрытая? Нам патлумачылі так, что он лежал у реанимации, может, там заразился, ці что, мы не ведаем, пока он лежал на вентиляции легких. За этого настоятельно рекомендуем, так будем говорить, я не знаю, по-белорусски так сказать, не открывать, гроб не отчинять, нигде была имша у костёле за его, гроб был у каплицы стоял зачиненный, и на кладбище он был зачиненный, и никто не открыл, ни я дядьку не видела, ни жонка не видела его, ни ягоные дочки, ніхто дядьку не видел. Я бачу, что вы теперь у масцы и у пальчатках. А пасля чего вы пачалі носить такие сродки особистой обороны? Это моя амуниция уже месяца 4. Потому что я хочу вам объяснить, с чего все началось. У меня муж находится в Европе, он дальнобойщик.
И он находится в Европе уже с конца февраля. И он не мог домой приехать ніяк, и что только приедет, может, праз недели-две, потому что там тогда не пускали зменку, все, это каденция. И он был в Италии 3 разы, и он был в Испании. Но он же там находился в кабине, в маске, там все это очень вельми серьезно. И он мне снимал видео, показывал пустые города, военные патрули. Але гэта ведаеце, Европа у нас улады кажуць, што ўсё добра. Вы адразу не поверили гэтым Адразу я не поверила. Я адразу не поверила тому, что я нашему белорусскому телебачению, хай на меня простят за гэтые слова, я ему не верю. Даўно уже не верю этому телебачению белорусскому. И когда я бачу, что творится, что робится, на самом деле, что робится, мне рассказывают, что так уж все добро, сходите подыхать огнищем от костра. Мне это вот пераполнила всю эту последнюю каплю доверу до нашей улады. Хацеў запытацца пра настрой ось у вашым мястэчку. Вы кажаце, што шмат людзей захварэла, але ці яны гэтак жа ставяцца да афіцыйнай інфармацыі, як і вы? Ці яны таксама не вераць? Ці наадварот яны вераць, ці яны ўжываюць сродкі асабістай абароны? Вельми тяжко людям это сказать. Я же говорю, я сама ходила в маске и перчатках, я пыталась донести эту вестку людям. Я разговаривала, я просила, я писала, я говорила людям, на что мне была одна бабка вельми смешно сказала у аптецы, когда мы стояли в масках, я еще пару девчат, и она пришла без дистанции, я кажу, чему, говорю, вы маску не одеваете? И вообще вам уже годов уже под 80, будьте вы дома, если надо, я вам дам свой телефон, буду вам привозить продукты. Я маму свою посадила, так само дома возила ей продукты. На что и мы стали все их это говорить, и она повернулась и сказала, правда сказал Лукашенко, подурнели вы тут усе. Вот таки был отказ. Спадзяюся, што вас все-таки пачуюць, звернуць увагу, можа, людзі будуць больш асцярожныя. Таксама спадзяюся, што ваши знаёмыя і блізкія, тыя, хто ўжо захварэлі, спакойна перажывуць гэтую хваробу, а больш захварэлых не будзе. Дзякуй вялікі за ваш час, за гэту размову. Гаспадарства, час нашай праграмы падыходзіць да заканчэння. Для вас у Белсат Зуме працаваў Усевалад Шлыкаў. Заставайцеся з Белсатам.